mana tayta Diosta kasukuptiki. Amén. Capaz mana hampa canchu mamacha taytacha, pero kachkan huk idoloiki. Pima idoloiki, quizás negocioiki, idoloiki quizás, aleluya, wawaiki, warmiki, husaiki, wasiki, imachiki, gloria a Dios. Pero manam chaita munanchu tayta Dios jamunan, paita yupaychananchikta, paita sirvinanchikta. Gloria al Señor. Y manasja, guerrapim kachkanchik sapapunchau. Sapapunchau mi ñujanchik kachkanchik batallapi. Piwantaj batallapi kachkanchik mana allinkunawan. Chay mi Señor ninchi Jesucristo. Yachachirga discipulunkunata. Hamkunaga mañakunaykichik. Hinalla. Orad sin cesar nin. Amén. Hinalla mañakunaykichik. Hinalla. Chaymi kaywata hamukpi. Si chumana ham ayunar hankichu. Mana ham allinta mañakur hankichu. Kaypim ham allinta mañakunayki. Manam ham chaynalla kawakchu. Mana quechuarimajkuna avanzananchikmi. Runasimerimajkuna avanzananchik. Y mainam avanzananchik. Avivamiento chayamunan vida ikiman. Chuya espíritu chayamunan vida ikiman. Gloria kachun taitanchikman. Gloria kachun Dios ninchikman ñañallay turallay. Gloria a Dios. Y manas hatas kunan kaman. Manakanrakchu hatun victoria. Aylluykipi. Wawaykipi. Esposaykipi, esposoykipi. Manakanchu hatun victoria. Manayari. Chuyachu purichkanki. Manayari. Aleluya, taita Dios pipakuchkankichu. Quizás ham pipakuchkanki, mama chapi, taita chapi, chay guerrata ham bensichkanki. Ham tapita guerriachkasunki, Satanás, huchaman apachkasunki, hinalla urmachkanki, hinalla rumisungu, hinalla, amén, duda, iskairaya. Ya, amén, wakinkuna, miembro kuna ni, amén, mana allintachu, aleluya, afirma kunkuchu. Kay pandemia chiriarachin. Pero aquí en Kunatan hay pandemia, ñaupajman aparun. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que malabanquichi. Alaba y taita Dios, alaba y ñañayay, callay, alaba y. Gloria cachun Dios ninchikman. Gloria a Dios. Taita Dios pajelihan minin. Taita Dios kuyaj kunataga y mapas alimpajme. Alimpajme. Wakin kunata sarandearon kay unjuiwan. Wakin kuna. Aleluya, sarandias taita Dios man asuiku hispaninko taitai ujariway taitai ari consagra kusahme taitai ari ñuja kachkani amén iskay rayaspam kachkani yanapaikuay gloria a Dios, aleluya, taita Dios yanapaikun, amén, manan pipas wañurunchu. Ale kairuna simi uku kay iglesia ukupi manan pipas wañurunchu. Gracias kachun taitan chikman kay aleluya completo kachkanchik. Gloria kachun. Ari runa kunariman hamunga segunda ola. Hamuchkansi vacuna. Chaypim hamuchkan wañuykuna. Llutan kunata rimachkan. Pero ñujanchika chaykuna rimaptin kupas confiakunanchik. Taita Dios ninchikpim. Makimpim purichkanchik. Makimpim purinanchik. Gloria kachun Dios ninchikman. Y malin mi ñañaykuna turaykuna. Taita Dios pe iñikuy. Y malin mi makimpi kausakui. Haikatag makimpi kausakuchkankichin. Haika makimpi kausakuchkankichin. Makimpi kausakusun. Makimpi kaspaga. Ima guerraña, ima manaliña kaspapas. Manan vence wasunchu. Amén ka Israel tata. Samuel kachkarga paikunapa ñawpajnimpi. Manan vencita aterhachu. Mana punim, aleluya. Chaymi willa kamun kaipe. Amén. Jamanya puanay kiko nispa. Arimaña kusahme. Taita Dios tamaña kusah. Aleluya chay filistea. Villa iruna kunamanta pay. Yana pasunay kichikpa. May mantatah ñuhanchik cuida kunanchik ñañaykuna turaykuna. Uyarichik ñuhanchikha cuida kunanchik. Mana allin manta. Satanás sahramanta. Huchamanta. Mundo manta. Aychaykimanta. Aycham urmachiwanchik. Mundo, kay mundo, millay mundo, urmachiwanchik. Aleluya, kay Satanás urmachiwanchik. Imapa, infiernuman sahra apawananchikpa. Samuel hina ñuhanchikpas kachkanchik. Mañakuchkanchik. Taita Dios obrerukuna ujarinampa. Aleluya, sahra wischusja kanampa.
almakuna salvakunampa, ama Satanás wañuchinampa, espiritualmente wañuchispam, huchaman apan, traguman apan, idolukunaman apan, millay vidaman apan, chaymi matrimonio kunapas sajinakunku, matrimonio kunapas takanakunku, mana Cristo son humpi capting, mana Cristo vidampi capting, pero Cristo vidampi captinga, vida equipi captinga, matrimonio equipas, allin mi causanga, ayllu equipas, allin mi canja, chay mi taita Dios pa voluntanin, makimpi purinanchi, makimpi causananchi, gloria a Dios, aleluya, haykam alabankichik taita Dios ta, aleluya, amén, chay mi Samuel, aleluya, verso 9, amén, kay hatun historia, Ebenezer nishanmanta, taita Dios mi yana pawanchik sapapuncho, taita Dios mi mana sajiwanchikchu ñañaykuna turaykuna, taita Dios ga kuyawanchikmi, kuyanmi llaqtanta, si chuham kanki llaqtan, si chuham Cristupi kawsanki, paymi hamta waqaychachkasunki, paymi hanmanta peleachkan, hamuchkan Satanás, amén, wañuchisunaykipaq, paymi ñawpaqninpi sayarin, hinaspanin imata munanki, fuera, chaymi espadanwan pay, purichkan, cercawachkanchik ñujanchikta, ama wañuchiwananchikpaq, ama sahra, aleluya, urhuwananchikpaq kay ñanninmanta, chaymi payqa chayta muruwan, urhuwanchik llaqtanmanta, kaymi tayta Diospa llaqtan, kaymi tayta Diospa campamenton, aleluya, kaymantan pay urhusuyta munasunki wañuchisunaykipaq, aleluya, chaymi ham Cristupa makimpi churakunayki, churakuy Cristupa makimpi, aleluya, salvo kanaykipaq, allin kawsanaykipaq, aleluya, makimpi kawsanaykipaq, gloria al Señor. Samuel kusikurja, porque kay llaqta hay una cuspa nerjari de jasunmi kay taita chakunata, kay millay, amén, aleluya, taita chakunata, sajisun minas hay una kurjaku, rexi kurjaku, chaywan kusikurja Samuel, hinas pansi kaypi, verso 9 nin, chaypi carneruta, aleluya, churaykuspa sacrificarja taita, holocaustaruarja taita Diospa, hinaspa mañaykukurja, aleluya, taita Diosta, ima sumagmi chay, ima tajñujanchikpa sacrificionchik, ayuno, oración, chayta muruananchik, Samuel hinam ñujanchik kawsananchik, ima tamruarja Samuel, intercesión, mañakurja, llaqtan ama bensichikunampa, ama enemigo kuna yaykumunampa, ñujanchikpa enemigunchikqa manam aychachu, manam tulluchu, enemigunchikmi yapa mana allinkuna, yapa supaykuna, ñañaykuna, aleluya, Satanás su tío, chaytam yachanayki, Satanás kawsanmi, Satanásqa muyuchkasunki, mana cuentata hukunkichu, wischuy, Señor ninche Jesucristupa sutimpi, aleluya, gloria al Señor, amén, chaypi, taita Dios jorja, hatun victoriata, imataq pasarukorja, verso 10, amén, Samuel se leiko y sumachta, amén, gloria al Señor, nin mi kaypi, Samuel me sacrificio ta cañaspan, taita Dios man ofrecichkarja, chayamanmi filistiukuna, chayaramurjaku, Israel una kunawan pilianampa, sacrificio ruachkaptin, hinaptinmi atiniuj Dios ñata, filistiukunapa kontrampi, nisio, rayu kunata, rayuta kachaykamurja, chaymi mancharikuy manta, filistiukuna pasakurjaku, vencerachikurjaku, pin pelearja y reyaqtapaq kikin taita Dios, porque chaypi kachkarja taita Dios pa siervo Samuel su tío, chaypi mañakuchkarja taytay, amayak chay enemigo kuna yaykuramunchu, katachkankun kay rey llaqta, taytallay, chaynalla mañakuchkaptin, chayaykamurqa chay guerrapaq filistiukuna, chayna chayaykamuchkaptin rayukuna, paykuna ñataq mancharikurqa, kurrillaña kutirikurqaku, yaw imataq kay nispanku, pitaq vencichirqa, tayta Dios ninchik, pin vencichirqa, taita Dios ninchik, aleluya,
Gloria kachun Dios ninchikman. Aleluya. Chaynam haman yachankichu. Haykachu wañu wajña pascarja. Pero taita Dios chayman churayku kurga. Capaz Satanás amurja. Aleluya. Vida ikiman. Kaita wañu chisajña. Kunan punchau apa kusaj nispa. Pero Cristo amurja mano apa wachchu. Kaiga wawaimi. Pero huchapi kachka. Pero wawaimi. Huchapi kachka. Hawa hucha zapataga mana munan kichu. Pero wawai pelearga. Haitarga wishchurga sajrat. Ale chaymi kausachkanki. Chay taita Dios hamta yaki payasunki. Kuya payasunki. Hatuatun kuya paya kuiniyuhmi taita Dios. Hatuatun yaki paya kuiniyuhmi taita Dios. Huchanchik manta wanakuptinchik. Chayna milagro kunata warja. Chaypin pasarol hatuatun milagro. Aleluya. Chay gloria al Señor. Taita Dios payachtan. Chay mis pasotiyuh manta. Aleluya. Kusikuyawannya karjako. Aleluya. Amén. Hinaspansi. Gloria al Señor. Verso 12. Ninkaipi. Amén. Likuy ka historiata. Chaymantam Samuel pahukurumita hapispan. Señal pachurarga. Mispaman. Chaynatak sin llachtaman rich ñampi. Hinaspam suticharga Ebenecerwan. Chaynatak suticharga kunan kamam Dios yanapaiku warjanchik. Yanapaiku anchik. Ebenecer. Amaruna kuna junjanampa. Imainan kikin Dios pone. Rayo kunata pachimurjanak pachamanta. Inimigo kuna koterenampa. Amén. Chaita Israelachta kunan kamon kachkan chay. Señal Ebenecer su tío. Wak Israel yachtapi. Chay guerra kuna karjap chay taita Dios salvarja. Taita Dios, aleluya. Salvarja chay yachta kunata. Gloria a Dios. Chay mi vida en chikpipas kachkan Ebenecer. Ima kunata muruarja vida ikipik taita Dios. Ay katach ñuja vida ipipas. Ay katach. Ebenecer. Kunan kamam taita Dios yanapaikuan. Jaina puncho nirjani. Jaina wata nirjani. Kay coronavirus tiempo nirjani. Hinayam nisunchik. Pimiana pawasun. Taita Dios yamiana pawasun. Hukuatata huikuanchik taita Dios. Aleluya. Suma huatata huikuanchik. Alli watata huikuanchik. Mana ñujanchik mas kachkanchikchu. Jorita julijita. Ni apukaita. Ñujanchik mas kachkanchik. Taita Dios yakipayawananchikta. Taita Dios ninchik salva wananchikta. Allin kausaypi purita mas kachkanchik. Haykam chayta mas kachkankichik ñañaykun. Haykam chayta mas kachkankichik. Chayta mas kananchik. Allin kausayta. Taita Dios pa agradumpa. Milla y vida manta kutirinanchik. Kaywata faltachkan ya pichha punchaw yañachuhina. Tukunampa. Pichha punchaw kachkan hampaj esperanza. Chuya vidaman yaykunaykipaj. Santo Espíritu chaskinaykipaj. Musuqña yaykuykunaykipaj wataman. Aleluya. Mana yachanchikchu taita Dios kutimunja. Taita Dios kutimunja. Gloria a Dios. Chay señal tachurarja. Chayna ñuqanchikpas ama junjananchikchu. Maimanta taita Dios urhuasjanchikta hinas papas imainam taita Dios peligrikunamanta lluqsichiwanchik a veces nin mana entiendinchikchu sasachakuykuna hamun wajachiwanchik llakichiwanchik pero chaypi wajachkanchik pero chaymanta cuentata hukunchik taita Dios salvawachkanchik amén ale peligrumanta salvawachkanchik libre kananchikpaj aleluya chuya vidaman yaykunanchikpaj. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Paiman kachun gloria. Y mata chaymanta pasakurja ñañayay. Verso 13. Amén. Ñamni waranchikña. Y matamruarja Samuel. Churaykurja señal ta rumiwan. Yachachkankichikchu señal kunata. Rumiwan riwan kainata churay. Ebenecer. Kaikamam taita yonapaykuanko. Manam ireyachta taita Dios. Allin capten siempre taita Dios. Amén, yanapaj. Chaysi, verso 13. Filisteo kuna chayna humillachisja. Karuspankum manaña huktawanja kutimurjakuchu. Gloria a Dios. Manaña rirjachu, manaña aminas rirjachu. Y reer una kunapa alpanmanja manaña rirjakuchu. Samuel pa wanyukunan punchaukamam Dios pa makimpi filisteo makinja filisteo kunapa kuntrampi karja. Aleluya. Israel una kunamanmi
Kutiykurqa Filisteukunapa hichusqan llaqtakuna Ecrón, Gat llaqtakuna. Chaynapi Israel runakunaqa allpankuta kutiykachirqaku. Chaymi Filisteukunaqa manaña munaychakurqañachu. Amén. Chaynataqmi Israel runakunaqa amorreo runakunawanpas hawkallaypiña kawsakurqaku. Mancharikurqaku nirqaku yawaq llaqtaqa Tayta Diosniyu ama mitikusunchu paykunawanja. Amaki Tayta Diosninmi paykunataqa yanapan. Aleluya. Imayna suwakunapas manchakuanchik ñuqanchikta mana wakunaqa hermanakuna Tayta Diosmi castigaruachuwan nispa ninku. Chaynam Satanasqa manchakun ñuqanchik chiqap puriptinchik allin kawsaptinchik manaña huchapi kaptinchik. Aleluya. Hayka malabankichik. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Chaymi ñañaykuna, gloria al Señor, yachanchik, imayna ñuqanchik, aleluya, yachananchik, amén. Tayta Diosninchik, vidanchikpi kaptinqa manam imapas ni saqrapas imapas ñuqanchik manchu. Kanham, amén, kanham, aleluya, problema, sachakuy, kanja punim, pero vencisummi. Vencisummi ñañaykuna. Tayta Dios pallaqtantaqa, Tayta Dios ñawpaqmanmi apanga. Aleluya. Chaymi siempre kunan wata usiachkan, tukuchkan. Llapallanmi ninku kay 2020. Kay 2020 sasa wañuymanta salvarukuni sasa pero mana ñuqanchikqa chayna ninchikchu. Ñuqanchikpaqa kay 2020 Tayta Dios pa glorianta rikuykunchik. Manam falta waranchikchu mikuyninchikpa. Manam falta waranchikchu Tayta Dios pa presencia. Manam falta waranchikchu aleluya medicina ni mapas. Paymi sanuyaykachiwarqanchik. Kusikurqanchikmi. Wasinchik ukupi ayllunchikunawan allintam kawsakurqanchik. Aleluya. Amén. Chaymi ñuqanchik hawananchik ñañaykuna. Hawanaykim ham ripasanaykim. Imatataq Tayta Dios kay watapi ruwarqa. Haykata imakunata ruwarqa kanan wata vidaykipi. A ver, mayupi imata ruwarqanki. Juniopi, marzopi, abril, mayo, junio, julio, agosto. Imayna vidayki karqa chaypi. Imakunatan pasarqanki Tayta Dios makinpi. Amén. Coronavirus ukupin kasarakun ñañanchik Sony. Amén. Saulan kasarakunku. Pasanku llaqtanta kasaranankupa. Ni kasarachitas munankuchu. Saschakuypi ankum kayman. Amén. Aleluya. Wawanchikunapas nasikamun kay coronavirus ukupi. Hermanunchik Humberto wawan. Hermanunchik Ananías wawan. Nasikamun. Ni wañunchu. Amén wawacha 7 vecinos. Manaraja 6 chuhina. Uchukchal. Wawacha kidaykamun hospital pichay noticia kuna. Infectado un kachkan hospital kuna. Mampipas rinmanchu infectado. Chayna infectado. Chayna ukupi wawanchikuna nasikam. Chay wawa 7 vecinos fuerte kachkan. Ya, amén. Allallin ya purichkan wakunapas. Pero imarayko. Tayta Dios pallaqtan kasqanrayku. Tayta Dios pallaqtan kasqanrayku. Aleluya. Amén. Allimpaqmi mapas pasawanchik. Ever pawanpas coronavirus ukupi. Sachakuy hamuru. Mananchik Priscila wañusaqñachu imaynachik nespidan karqa. Amén. Pero mana wañunanpaqchu karqa. Chayqa Tayta Dios pa gloria rikunanpaq. Amén. Mananchik Janina. Mananchik aleluya Diana. Gloria a Dios. Aleluya. Payman kachun gloria. Chaymi ñuqanchik confianzawan kawsananchik. Confianzawan. Gloria al Señor. Nirhaku chaypi marin hakuchu mamachakuna urjan paykuna vulnerable wañun hakuña. Manan pipas wañunchu. Kachkan 80 años, 100 años, allin kawsachkanku. Amén. 90 años, gloria a Dios. Tayta Dios pallaqtan kasqanrayku. Tayta Dios tayupaychasqanrayku. Chaymi ñuqanchik Tayta Dios tayupaychananchik. Mana ñuqanchik aleluya ingrato kachuanchu. Ama ingrato kasunchu. Haway kunan watapi. Imatam Tayta Dios ruwarqa vidaykipi. Imata ruwarqa. Allinkunata ruwarqa. Vidaykita usarqa. Quizás mana manchakuspayki mana lluqsirqankichu asiykimanta, pero lluqsinaykiña.
Taita Dios piñan confia kunaiki. Paiga hanwan mi kachkan manam sajisun kichu. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Chaimi Efesios capítulo 2, verso 8 nin. Hamkunaga salvo un kankichik. Inis haikichik raikum. Amén. Salvo kankichik. Taita Dios me josun kichik. Chaita ninme. Amén. Apóstol Pablo rimapayan mana munanchu manchapa purinanchikta confianza wanmi ñujanchik kawsananchik mana yachanchikchu iman pasanja kay watam hamuqta nichkanku hamunqa otra nueva ola millay y verdaderamente noticiakuna nimunmi wak Escocia lawpi aylli kan chaypi willakamun hayna punchawlla imay hayna punchaw mana al día sí hayna punchaw sábado no manuan viernes chaypi sobrinaywan parlani nin pay kachkaniku segunda ola kachkaniku cuarentenapi millay mi aswanchearamun kayman amén chayta niwan amén ñujanini mana ñuqayku kanñachu chay coronavirus mana chukan noticiakunaqa wañushkanku ninta llullakunan chayku ñuqayku allin kawsakuchkaninku verdad amén hamuyta munani Perú llaqtan pero mana munankuchu lluqsinaykuta o sea wak apu llaqtakunapi kachkan más aleluya noticia milla runakunam kata chkanku apu runakuna pero ñuqanchikri jawka kachkanchik confianza un puriku chkanchik chaymi alabanayki tayta Diosta yupay chay tayta Diosta amén manan sajiwasunchu tay Dios paypa gracianraykum paypa llaqtanqa llumpa kuyasqan llaqtam paymi cercawanchik angelkunata churaykuwanchik chaymi ñañallay turallay ham sonqoykimanta lluqsichinayki ima idoluta ima mana allinta tayta Dios man asuykunayki tayta Dios vidayki usananpaq amén fielmi kanayki wakinkunam domingollapi hamunku manan chaynachu kanan hamunayki wiñanaykipaq yanapanaykipaq martes nimpi hamunayki jueves nimpi domingumpi kimsa punchawllapas hamunayki esforzowan aleluya caballerukunawan llamkananpaq damakunawan jovenkunawan aleluya aire libre ruwanaykichikpaq obran ruwanaykichikpaq tayta Diosqa aleluya mañawasunmi cuentapi niwasun imatataq ruwarqanki ham ñuqapa qillqaywan ñuqanchikmi kanchik tayta Diospa iglesian Samuel hina ñuqanchik kanchik Samuel obrata ruarja, imata ruarja, mañakuspa, yanaparja, jorja esperanza, jorja paiman, aleluya, amén. Ama mancha kunapa consejo, kaitaruaychik, waktaruaychik, mañapusjaykichik, y verdad, taita Dios pa glorianta, caso kusjankoraiko, taita Dios pa glorianta rikorjako, salvarja enemigo manta, salvarja man allin manta. Gloria a Dios, aleluya. Chaynanham hanwampas, chaynanham ñuqawampas, chaynanham iglesianwan. Gloria al Señor, aleluya. Romanos capítulo 5, verso 8. Ninmi chaypi tayta Dios yachanaykipa. Tayta Dios mi kuyakuyninta ñuqanchikman riqsichiwanchik. Riqsichiwanchik kuyakuynin. Chay kay milagrukuna ruwasqanwanmi tayta Dios riqsichiwanchik kuyakuynin. Amén. Aleluya. Huchasapa kachkaptinchikpas Cristunchik wañuykurqa ñuqanchikrayku chayta mana qunqanaykichu Cristunchikmi wañuykurqa ñuqanchikrayku ñawpaqman rinanchikpaq allin kawsananchikpaq wiñay kawsayman apawachkanchik vidanchik salvo kananpaq hanaq pachapi wiñay kawsakunanchikpaq a Ebenezer kunankamam tayta Dios yanapaykuwanchik pajarinpaq nisunmi Ebenezer kawsarikuspaqa paymi yanapawasun ñañallay turallay gloria kachun taytanchikmi payman kachun gloria ñañallay turallay aleluya sayarikuy ni taytay aleluya yupay chay tayta Diosta gloria kachun arini hampas taytay yanapaykuwanki yanapaykuwanki papay kunan wata chihapunim llakipayakuyninki ñuqapaq taytay mana allinta kawsachkaptipas taytallay imatunmi hampa kuyakuyniki oh aleluya aleluya chaypini taytay watamanja manañam si hamchayachiwanki wataman si oportunidad juwanki kay 2021 pi kawsayqa kawsakusqara
yanapasaqmi ñuqapas, predikasaqmi taytay, yachachisaqmi, millay vidapi aylluykuna purisqanta, ñuqapas llakipayasaqmi, ñañaykunata turiykunata wayqi paniykunata, taytay huqhuway chuya espirituykita, huway taytallay, huway, aleluya, necesitani chuya espirituykita, hamta sirvinaypa, hamta kasukunaypa, oh rebeykima vayase, llakipayawayku taytallay, llakipayawayku Diosllay, aleluya, hawaykayki chuarimaqkunata llaqtakunapi, aleluya, Arequipalawpi, Apurimac, aleluya, Cuscolawpi, aleluya, Ayacuchulawpi, Huancavelica, Tocoylawpi taytay, que chuarimaqkuna mana riqsisunkichu. Espíritu Santo, ujari, ujari taytay obrerokunata, aleluya, chuyayachi llaqtaykita, urabayakiyase, aleluya, aleluya, mañakuy, mañakuy, huchaykita riqsikuykunan, imatam hamruarqanki kunan wata, pero ni tayta Dios debe ser. Kunan kama yanapaykuanki, aleluya, infiel kachkaptipas, manallinkunata ruachkaptipas, uyariykachiwanki qillqaykita, salvawanaykipa, aleluya, gloria, gloria, aleluya, 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 adoray chaypi, adoray. Adora yupaychay, yupaychay, yupaychay tayta Dios ta yupaychay, aleluya, aleluya, gracias taytay, rimapayaykuanki, rimapayaykuanki sunquymanni, rimapayaykuanki llakipayaykuanki. Taytallay, kuyaykimni, hangmi kuyawarqanki primeramente, aleluya, hinallam kuyawanki, gracias taytay llakipayaykuanki, oh Jesús, hamuy sunquyman, almayta salvay, aleluya. Kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, Jesucristo, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki. Espíritu y kim kaipi rima payawachkan, Espíritu y kim kaipi parla payawachkan, chaymi yuhayachani kaipikas haykita, chaymi yuhayachani kaipikas haykita. Cristo taytallay, kaypim kachkanki, Cristo kaypim kachkanki, Espíritu y kim kaypi rima payawachkan, Espíritu y kim kaypi parla payawachkan, chaymi yuhayachani kaypikas haykita, chaymi yuhayachani kay
Cristo, kaipim kachkanki. Adora y chaypi, adora. Aleluya, aleluya. Makichay kita ujari, sayariku, y aleluya. Espíritu, y alaba y canta Dios ta. Chaypi jampas alaba y yunin chikmi, atya kusunki. Espíritu y kim kaipi, parla paya wachka, chaymi yuhaya chani, kaipikas haikita, chaymi yuhaya chani, kaipikas haikita, kaipim kachkanki, kaipim kachkanki, Jesucristo, kaipim kachkanki, kaipim kachkanki, kaipim kachkanki, Jesucristo, kaipim kachkanki. Espíritu y kim kaipi, rima paya wachkan. Espíritu y kim kaipi, para la paya wachkan. Chaymi yuhaya chani, kaipikas haikita. Chaymi adora y taita Dios ta. Aleluya, aleluya, adora y Cristo, kaipim kachkanki, chaylado y kipim kachkan. Oh, aleluya, kaipim kachkanki. Gracias taitaya, gracias Nidio Ninchita, gracias kuya payawas haikimanta taitai, yaki payawas haikimanta, gracias. Rimapaya y taita Dios, rimapaya y causa Dios, aleluya. Gracias taitai, aleluya. Gracias, amén, aleluya, amén. Haikam, amén. Ninkichik ñañaykuna turaykuna, amén. Gloria kachun taitan chikman, amén, aleluya. Kachkan huk sumak remembranza, tiachaykuychi hawayku kusun llamkas hanchikta. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Taitallay. Gracias. Kay Movimiento Misionero Mundial Iglesiapi, Kyrios, Sutichaymi Kaywata Ñuhanchipaq Kaykurqa. Kaywata Hallarininpim, Michiqninchik Esther Castillo, Riqsiman Churarqa, Quechua rimaypi musuq kunapa yachachikuy maytunta. Betel informa nisqan programapi. Con la pastora Esther Castillo, ya que se está publicando el libro de doctrina en el idioma quechua. Gracias por el pase, me encuentro con la pastora Esther Castillo porque ellos vienen realizando un trabajo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con los quechua hablantes, y también hay un libro que han escrito para todos los hermanos que sea más accesible, el libro de doctrina que nuestro pastor Luis M. Ortiz ha escrito hace varios años. Nuestra pastora, bienvenida Betel, coméntenos. Dios le bendiga y saludando a toda la teleaudiencia. Estamos muy contentos con esta visita. Pues Dios les bendiga a todos. Pues Carol, muchas gracias. Bueno, estamos trabajando aquí en la iglesia de San Pablo con un pueblo quechua hablante. Chaymantam, Iglesia San Pablupi, musu sipaskuna ruarjaku, huk suma huñunakuita. Marzo Quillapim, Sasachaku y Chayamur Jalapallanchikpaj,
y maruay munasqanchikpas chayna kaqman hinañachu karqa. Suyunchikta umayik wiraqucha marimarirqa hukka machikuyta. Cuarentena nisqam kananpaq COVID-19 coronavirus unqu rayku. Dios ninchikpa wasinpim mana atirqanchikñachu huñunakuyta. Chayraykum sapa wasipi hallarirqa culto familiar. Sapa ayllun wasinkupi takikunawan Diosman yupaycharqa hinaspa chuya qillqamanta willanakurqaku. Dios te bendiga, sierva. Dios te bendiga. A Dios pasote sábado kamay que sierva. Kaipe ya pa familia kunawan sierva. Kaipe culto familiar tarwachkaniko sierva. Dios le bendiga. Kaipe toyu churi kunawan hermano kunawan. Kuyas hanchik michikninchikmi anchata munarqa llapanchikwan hawanakuykuspa parlakuyta. Chaynayataq hinalla munarqa Diosninchikpa qillqamanta quechua rimaypi willakuyta. Chayraykum hallarirqa transmisión en vivo nisqam allin willakuy programawan. Facebook nintakama lluqsinanchikpaqmi kallpanchakuspa wawqinchikuna paninchikuna apachimurqa grabación ninta celular nintakama. Hinas papas achkan mañakuyninkuta qillqamurqaku. Chaynapim hallarirqa programa Kuskanchik Mañakusun. Hamuq punchawkunapim hallarirqataq sapa jueves musus y paskunapaq programa Tupaykusun sutiyuq. Diosninchikmi saminchakuyninwanmi ruwarqanchiktaq mususipaqkunapa huñunakuyta runa siminchikpi kay huñunakuypa sutichayninmi karqa akllashqakuna. Isqunquilla pasaruptinmi Dios taytanchik punkuta kichamurqa wasinman kutimuspa huñunakuykunanchikpaq. Chaymantam chayaykurqanchik iskay chunka suqtayuq wata aniversario allin willakuyman hinaspa ruwarqanchik kimsa punchaw suma huñunakuyta kay Templo Central Movimiento Misionero Mundial San Pablo Lau. Hinallata mañakusun kay sumaq allin willakuypaq. Chaynallataq Yaswanchik Esther Castillo Galindo michirninchikpaqpas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Luz con chikme, luz con atay kachich, amén. Ari achkan kachkan ruas